social media a nija thak ang reng tak taka mun tin deuh thaw mu turam Norway player Erling Haaland hi shelo kanom to kher lawang a chanchin hi YouTube lama po mu tur tam tak to ma se tun chuma hian mi la ta lan vak lem lo tur kan han ta lang vele sim don ani Erling Haaland hi khovel striker hlom le ro pui ber pakhatatlinga apalen na le achakna awanga Viking tia soi hirania ani hi eng sa kho von bernge ni ti chungchanga hian a sa kho von ber hi Haaland hina puan zar ngai lo wangin hriat ani lowa ma se Norway a Christian chung ku angel nget taka tanga seili ne ro ani thunga social media lama Islam sa khuwa in letanga AI fake video manga siam viral tawak vakero dot mai ani ti hretlangila thawme Halana chanchin tlang pui abikin in khelaya achet maksak dan le in fiam na pon lama ami zia noi tak te lu chil don taila ani hi July ni somni le pakhat kum sang ni khan Leeds England piang ni ma sela kum thum mani atangin Norway a Australian thunga apa Alf Ingi Haaland po kha footballer lar takani ti chu kan ome Haaland hian goal thun reng hian Lotus Post manga mual til sir chuin a mui hup chingin yoga style de umain a chevel thina ataksa lian le chak taka wang hian a thato pa mual chunga han lim puat mai hi chuan defender te asu thluwa asu thal phengphung mai thina hetianga a che chang hian chinrim mel pungai lo mai ni lovin fiam thu tho mel puin a che jiapo robot ang mai na chele thu thina in khellain adu lo thila thena angai dan ni lo thila chuan referee te ma mel mai le jet phung maksak le ni ja thlak ang reng tak alam tir fo thin ne Haaland hi internet khovela chuan meme king deuh berania ami zia hi anoin anau pangchia theile ya agufi le ni berchu kumsom le parukani line a thian pa Eric Botheim nen rep group andin ve to nge ya YouTube pa kai gojo video an siama chu an video wa chuan naupang in khelna hmuna arep chiama luiza thlak le maksak angreng takin a che chiam peka arep carer fanatan football te ka khel ve mai ni ti te asoi chiam bokani Dortmund a khel lain ama interview tu te zo na chu yes no happy ti chawin toite te na changa interview ate ati boile thina ni ome Instagram reels pakata cho ai line dar thalanga mel ava muthuta aphu ve uyani kha thila khan offense te chuan Haaland cho lau ti in Haaland lau ber ti in an kap zui vak nge ni asam hi asain athla deuh tlang pui thina hetianga asama thala khi thalak dang nuiza thlak tak le ama ni du mel tak thil tenen da kopin social media ama le ama ain compare vak zela hei hian loma hlo hle thina ni hepa Manchester City le Norway forward Erling Haaland hian ei po thei pap player ni tin kolari sang ruk zet ai thina chu missing pa ngai ei thin le thum zet ania ma se adu thuwa adu zat ero ani big chi lova nutritionisten hei hi atak samamo zat tura an bituk sakane Haaland hian sapa ngai le sati angot ai lova bong thin le bong lung te hi chathaberan ni ti in chu ai ber thin ni ei tur song bol na khol manga then fai masaklo rom mil khi ni tin no ni a in thin boka heta hian thau tam taka oma ma se atan chuan chakna tuyani ati ni sugar pa ngai le thum siam chop ang chi hi a ngai lo thunga thuma du chuan anom na hnaya khoi zu atanga siam chu thilte ai mai thina atuin tu reng hi uluk taka thlit fim anni nge tur nia chutianga ni lo chuan a in mai ngai lo ni breakfast atan artui pum rukvel le chang chi khat sordak anti le cafe coffee kan ti le bong te song bol lu ro te tin lancha sangha salmonemo sibu semo le egg fried rice le asparagus na ringte ai thina snacka
bong thin le lung hem min te ai boka zan ria ribai stick kan ti le bong satia tang siam emo tomahawk stick hei po bong sa tang siam thonia a thau thalai tel ngei te aya chumi se me tur chuan alu le salat dangte ala tel bokani atak sa ain kol dana po hian chin dan dang dai ang reng tak le chin than bik dan te anaya zinga thorualin ni zung eng mu nge nge duwa zana amut donin eng laka ain hlianan blue light blocking spec avu nge nge boka atmar chowa thok theinan amai hi teipin achar bet tlak thin bokani aling helen hi achet maksak em thina wangin kumsam ni som nile paru world cup a lar ber pakhatania norway chu kumsom nile pariat nuwa world cup khel tura langkai tu ani sate mai lawa goal sari zet thun tu le quarter final hial khen pui tu ania round of 16 a brazil an machona halana goal ni mangin norway chuan 2-1 in nena an changa khowela thong dot ani kha in khel zoa fans te ma a drum avawak waga a team te chu longkhal ang main atlar tlarin an thua anin khuang vo in ho in an oi muba hetianga achet hungle achet dan hi google lampoin ansar senjina hial special visual animation an siam pa nge nge ni hei mai hin lawa ko boile ma te atangvel thul delascopuya ivory coast an ne tum khan western wear dora lutin ko boy lukhum te avakhuma nike siam ko boy boot om lo te avazota a thian pa hena ko boy howin an bongvul thirling manga an chin chi angin ka oma hian min lo chin chi ve te awati pekani ome england ne na in khel tumin inter miami stadium an training na leo ostigard nen insul turang mai na in machona hei afiam thuni in anrik pha hlut nge nge ni ome atlei ro laya a thian te ne na an hlapu kai gojo rap video kha tol chung fans ten anon phor chuaka norway dj mingthang kai go khan brazil laka gola thun chuan official remix ka siam sakanga tia gol ni athun ta ka wangin kai go remix chu spotify a athen san pha hle ani halan hian athiam dan anga fiam thu thole lan tira ache thina wang hian social media abikin snapchat youtube pa te fans makta doi tam takanaya achua wa na mun pakhata mi pakhat hian football player lar tak iniem ti in lo zota halan chuan fiam thu in southern american opoi man zer pa in ai nilove ke chu soccer team te ho social media en kol tu mai kan ti in a chang pe kan ome friends an machon don tum po in reporter ten Mbappe teram friends in machon dan tu chungchang min sil them ti in an zota chumi tum chuan halana pek chuan ngai sak mel lo zet thiang ka ngai sak te chiam lo knockout stage kan tling to sim sima a tha an ni hi an thiam zoka min sop nek khrim hrimang chuan an champion ngal bokang tin alo chang liam pu thiani ome a gol thun thei em chan an zo na pakhata chapo mel ang rang fu si fiam thu de box si hian ka sabik lo gol thun hi chu ka thiam zong ta ka ni ve sim sima thil dang ang bokin gol thun hi chu ka thiam em ani tin a chang mo mai boka american fans te chungchanga zo na an ni ho hi ka ngai na a chan chu an ni ho hi an nui sa thlak ve sim simani ti in yahoo sports a interview na a soi bokani he footballer chenoi thei tak le nui sa thlak tak player ro pui tak ni box hi khovel choklim tu ringot po hian dam reng se kan ti min long e thlak sa ka wangin kan lo me